no turagithie tuthomete okahora ndimwe mukana titwathie Dubai rita riri ndigacine mbica ni usinaga biũ mimi nimeitikia makosa tikoragwo ci limited ati akorwo wina family na ciana ndogo no ni ukoraga andu angi ni maroka na ciana ciao angi ni mararihira they are teenagers like 14 15 and above ndio gakorwo na ciana icio ni ciatuika exposed ndio magicoka magakwira atiri so for me next time I'm joining the trip I'm going to check for a business idea or something. Inyonete andu ingi mathiete na magacoka makahingura duka to ni maramenyire marima wow marihi mahana tia Esther ni mafashele wega pi no 179,550 per person for per person sharing, so me you traveling together times 2 visa ni kado tondu naona mundu urauma US dara need visa ka Dubai so we are tugeragia muno kwaga gwikira visa ni undu andu tacio marauma na mieneo na kuri angi mokaga makauga atiriri mena visa riu kogwo tumikiraga at an extra cost ni mundu uria utarire tukamuteithia go process at a fee na wandu aria single 226,000 yes na nenge bado litariri